kugaragazaho cyara cya Nyombe kwebembirwa bebembezi abibyo kwerinda abibyo buhangwa n'abatura ecyare kine cyahiga 300 kandi kine kilometers inshanju kandi Henry Tumwesije urukuru byo buhangwa mu kabare ayo cyo kigenderwa cyabo irizoba kujyara pirazi twantugezeho kwereka abantu umugezi community ahi barakome tukugezeho ku demarketing aho bamanye buffer zone rinkahe weterandi yakomankahe bane bakora imirimo yabo batandikire nkahe kugira ngo twagire kushobora kukigaruzaho tujya kushanga bashubira bakakitahirira tumasije nayereka ngo hine okubarahwera bararuje mu bishara kubaha akanta kuturwo tabona kashumbusha no kuba kwata mukono tere compensation aho compensation tokabasa kumugaruriza ishabe nayo mu kishara cyone ngamtwenda ngo twatanise tubarondere ente tubarondere mpunu tubarondere ntama imbuzi zo kubane batunga bari kutungera ko mu nshozi kugira ngo nabo base kugira ki babase kubona ko babaho na families zabo tureta hanuya no kugira gutubereke twine kurinze mpunjo tukarinde byo buhanga okugira ngo kabare yetu egumeri nko kuyaberi kare konka abantu ndira kubatira umuranga ndabahumuriza tihe noragira ngo nakwabinga atende kinte cy'abahereze kandi abarenda kweyihamu marakuruga mu mwekundire Godfrey Nyakahuma RDC wa kabare na yereka ngo eva yone bakora no kwishiriza kuragira kwa president kuba ikintu cyo kwiga mu kisharara president Museveni akitera hama esira yamani okureba ngo abantu tubakahinga mu kisharara konke enshonga ya kabare ejo president ayine kwata ajikwasire mpora yagira ngo abantu baje kubanza kureba cyo kubakorera batakarugiro mbisharara bitu bamuha abatura mborekera butashemerwa bagumize ngo bakahirwa bwiro bwirireyo no kushanga hati abana banje batine cyo kujya habwo kugira ngo ndakora abo rufunjo bakampesete bakabone cyo kujya mbwanu nandi kugira ngo netwa boro government tugambeho habwo kwa turakora abo rufunjo bakatuha kasete kiri kunshasha munonga naboje guturwa mu kisharara kandi bakaturaganisa ndemera kutuhereze ente embuzi kandi bakayika kusimba amabare hati n'iki turebire ekinte cyo ntishasha abantu banyombe ntishasha abantu bari kuhinga umukishara robo omugandi ekitongole cy'ubujinanizibwa kurinda ibyo buhangwa ecyanema kira abantu birabira na kimwe abayembekero mu kishara kiri hihi ne town ya Kuranuria okushenya amajugabo bukirukare n'emetaka koze rugwayo aba barizo mu town ya Kuranuria ubwo bari kupima futu mukaga okuruga muhanda gw'amizi okwikahanje y'omuntu bitishanjiro ngo muhanda gw'amizi ogu abantu bakagwigeza amizi gakirabamo shonga itwine yanema it's okay nka kandi bane batuzinga abantu baba balancing omugiga no mworo baba kwateje bataka kwato mworo bakamuruma bakamushenya omugiga akakora ki omuhurreji cyanjiro ngabatura bamwe bariyo nubeyongera kombeko mu kishara I am saying that turi kupima protection ya stream. This is also part of the kishara. So ndi kuba encouraging nanga kubashaba nti mutombe kahwa such that water kombe kirota utakora loso mbwire bomisha na harona myaka ehingwire ugumanye gukanda bugereye no mukoti ugakubegwa rero kishara kandi azakosa sonyo tishemerirwe nacho abakanya umwanya gwanyema ngukakutariki kutarikishara omibiru kuza kushenywa harimo n'amashomero bitaga bagahire tamwe muyonka kubaga forsheri twareba ngo hariho n'amashomero agari affected by the channel ogwe mukama w'ishomero naza kwikirira authorities city council na nema tubase kwandika nawe endagano nange tweta compliance agreement ekwereka ngo twamuha obwire obwari abasize kwihamu ishomero abo kwantumanya abana batankiri ishomero in the spirit yo kujya ngo twenda kudisorganizing abana ntubasa kumuha more time kureba ngo yareba ahara relocating abana such that abana bataka missing school cyenye yakoze nema sikina ko program yacho nakamo kubanga nze nakera cyane nguze watata abe nasanga bana bali badde banguza abami bawo owulidde bansere awantu awo ate ne batambulira nti wano woguze mu buki batali mu butuufu. This one is not a wetland.
Aha TV West Susan Charsima na Job na Mayo Markabari. What's behind him?